Kibebe ni mundu. Yes. Nyokereirwo kidogo. No. Okumana mucie. You see mwariri aruta wira in one of the research companies na ni agithiete abateirie ngathi o kahora na ni undu mwega ucio as would be the expected trajectory anytime you put your mind into something. Riu ni arakinyete handu ha gutuo riu HR manager. Thini wa kambuni iriku kambuni iri arutagira iyo kiu tigetirwa kinini. It's not as small. It's HR literally runs the company. The human resource is the most important resource in the company. Riu gwara gitwika riri ni gwikirwo o gacere kanini ni kambuni akiheo riu matamu make mo tongoria tondu giturwa kiu kirafolire vacant after urari honage kuona wira munene nene jawake jawa bururi akapanda ndege. Yes. Sasa akasemwa wa Kibebe rakiuga atiri ni wega mundu akonwo kuri ekire atia aumire ake request ya ciari magiuke to grace the occasion. Yes. Na kurage tweka nyi mami wao ri eru Mrs. Kibebe ndagioneka ena ifatari ya Kimisen. Yes. Kurage tweka ore muhuthu ni ithe wa muiretu riku ni ithe wa muiretu ni Kibebe riu Kibebe himself na aragibanga na tondu muthuri nake ndagithia nyoikari na ugietho mathabiga riu mami we munini. Yes. Na as two men aria gwitwarana ke me gwitwarana nao. Yes. Ya mundu mwe thiagirwo gutuka. Yes. Aragitandira ngo na kaspuru he muthuri ku nana gio kaspuru kabondo yaruta wira bondo nana gio kaspuru mena ndira ngo na Kibebe maragikira sad best ciao. Tamu ni aro te sad best kaje Gen Z mati sad best asha te sad best na njira nguhiri itoe kana no hau no egucaudi rugongori marekira nguo ya guthie handu even more uro ya kumagara maragithondio city magiuke riu makiwakirishe family on behalf. Yes. Maraikaribishwo wega muno maretheirwo nginya gwakura ni getha makiroke tene tondu ciana cia kambuni ri no cia mathaa maingi. Yes. Na ciikago either early morning or late evening. Dio maraikinyia the function itself. Meario kuragituika family riu heo mukiaria ndo muthuri ndakienjaga igotiri arakiuga ni akugeithania acokia nengere kaspuru andando kaspuru niyo igithungu kidogo ndio. Yes. Ajua mimi ndiye mbamba ya mjisana huyu memulia na machinda nyingi mekuwa mjisana ya kujishika kwenyitia kahuliro karuhe kidogo. Thank you very much. Na nimefurahia sana vile mnafanya na kuwa kumbwa. Nasikia kama mimi ndio nakuwa kumbwa. Manake nasemanga avocado inaanguka chini avocado. Na avocado kumbwa ni nani? Sasa nataka sababu nimetembea na mandugu yangu na rafiki wakilichwa ni Kasipu aseme jambo moja mbili kuhusu shamra na sherehe hilo. Kasipu nake toni akirura yaraga may I begin by greeting you all? We are very happy. Heck accent, very colonial. Yes, has some colonial relics in his reasoning line. We are very excited because of our brother here, Kibebe, and then daughter, who is sexually ashamedly remarkable progress. It's not a simple thing
And we cannot take it for granted. So we are really fairly excited to actually grace the occasion. And because I am a man of few words, I would like to add there and wish our daughter all the best in her journey of managerial. It's a company that has very many young people employed there, and mainly millennials and Gen Zs. We will have a short lunch. And then we're yes. I have buffet. Yes. Then okay the house. Could I talk in a corner? Metado in it. Yato do it to tato to the Caneran. Kefefe and Co. Kefefe Caspur Nadida Gori. Appetite Yaro Martina make it a post. Appetite Yara General Marokiri on Io. I should than Caspur, I did a gory. The market on the cry no my head day. Nera kirete dhani. Eka no le pick up we ku assume ko hero atagari kare. Wide load. If ever na carry. So to fish fingers. Head to fish fingers. Whether you have muka ya ta ndi weta ogiri nike. Yes. Arona le utwa ko miori. To tiazi to ige. Atoro gamia. Ara uga siadama ne. Turatira ne dio na bira udhani ne. Si karaire nyama. Bisa no eronio makirwo to mwaka mundu indo ciothe hamwe tondu Kipepe ne ona kana nyitete thani ya ice cream na kirima kia irio mwena uyu ungi. Yes. Leo mwana ni aretu arathiete gucambia maithe tondu riu ni matuikite meme. Ginya Caspul ona akeri. Daruta wira very libro na waigwe na gathungu. Tondu ruta akwa njua. Bondo. No virito le turatura edit kitoko. Kora. Oro kora kurio kama agithiete gucambia thoguo. No, muhetia ni uri uraugire moa irio maria mbere. Yes. Ni angiretereire maceterwo pace. Yes. Mono uri andu ari angi mararia no uri maroya. Tondu andu angi no maroya tu fish fingers tu iri. Cow chicken wing kamwe oguo. Just bite. Mararia githungu. Yes. Ori. Kipepe na Jesse ya. Ori. Ona marekia kuria ri hari ona mbica ngira nyagio yao memetha-ini mena kare mari ugacokaniriru ka mahindi na nĩ na wahuria mbica. Yes. Nĩ mendaga gũkapta indo ta icio. Nĩ maragire spectacle mũno ya Ndirangu akigucia tombo ihindi. No Kipepe Ndirangu na Caspul matie naruo marauga atiri fatane turahuni turahunire na kundu kuu turatamburwo wega tutingĩconokera ndaithi mĩaka ĩrĩa twĩnayo ri ti ya kũgemia na irio inarugĩtwo irĩo akĩrĩguo ningĩ gozo tinani nĩraria mararu muraturwo kona arĩa angĩ no maronire irio ri tirarugĩtwo cia kũrĩo
Kasipulu rĩ thani yake rĩ ĩrarĩ na mulching ya mĩciri na tũtu twa burokori. Nĩ akĩonire ha gwĩkĩra matunda o thani ũguo. Hĩndĩ mũndũ wa rũgongo nake appetite rĩ woka gũkũ nda nĩ nyihaga. Ko umĩte rũgongo rĩ gũtheca nĩ ũthecaga bila huruma. Yes. Ice cream maracokeire maita matatũ. Na leo kũigua kanyamũ kau nĩ kega we. Na nĩ kahehu wega. Yes. Na Nairobi nĩ gũka wega. Na wĩta mũirĩtu wangu no rĩrĩa Peter Lemon. Peter Lemon. Wewe ukundele kundira ngwatana thiĩ. Nyene Austin. Peter Lemon. Nĩtikĩraga maragwa. Rĩrĩa mbathie thikũ ici ko harĩa ũguo hetagwo kĩangage. Marakigire haribu jina jenga mwili. Era iko bila 44.